بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر صدق الله العظيم. تماشاکار عزیز قدرگران وای برای ارجاعه شون شما خیر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امش درس تفسیری ده بحثی معنی آیت الکرسی ده ماهینا ہے حضور شما خوجو دلال ارجاعه استاذ ما مالا برهان هویتیا درس تفسیر مار izah کن inşallah ayetel kürsi. Sedat خیر اومه ساری چی موسر اومه. سلام علیکم خیر میوندم ساری چی موشب. Ders haberin matirki ayetel kürsi bahsi biyerti. Kucadı mahonci en mevzi ma izah kerdi. Ma inke zazaki çikin pe zon ma hina verbi diyor. Zulma ilmide, teknolojide, hayat her hayatı pe edebiyatıdı, şiirdi, her cat pe haberdayiş bud. Hemiz zon semet ne o, semet holiyo, semet ilimyo, irfanyo. Egmazon ho pe tefsir Kur'an kar niye ki pe zon hoda, egmazon ho pe teknoloji, edebiyat, şiir ina pe kuçudu, çarşı tena yozun verne diyen. Seda ez haber zaf derniken, kalı zaf derniken ez kılm persen inşallah. En ayetel kürsi ho Kur'an'da kuma surede. Çıra en nomen yopan. Ve cüez en sual kuperiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Şun şuma khairib. Salam Allah şuma piyonun sarıb ve naşu rahmet ve bereketit. Rahme humay ve bereket humay şuma piyonun sarıb. Nüveş est nüveşunir ma imş duayken Ahmet de ki yani yazdık felç yarın rama yeriz duayken ya Rabbi be نومه خو شافیت پیور نوشونر یعنی شفا احسان بکر و ما هم را پیزا وازن یعنی پیور نوشونر یعنی شفا و صحت و عافیت احسان بکر انشاءالله. سوره آیت پرسی آیت الکرسی قیبون آیت الکرسی تابی بری معنی دست بکر از وازن دعای حضرت موسیبون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما و فهما وألحقنا بالصالحين. يعني همايو يا رب سينما آكر هراكر جريك الظلمات إجرون آكر وفهموا علم ما زياد كر وملت باطمة قالون ما فهم بكر وما جزء الصالحين وخولون خود بكر ويو آن يو لحظة ما فان نفس ما مذرت ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. آمين. إنك ما تسبكين بآية الكرسي آية الكرسي آية 255 سورة بقرة. بشرب آية الكرسي كرسي يعني علم وقدرة سمبول علم وقدرة همايو. إن شاء الله بحث كرسي ما
چند هاتون ما ان کلمه سر خبر دون اما عندك از ایربون ان مقطع يعني ان قسمت در حق علم همایو قدرت همایو و قوت همایو و گونی کردش همایو یعنی خبر دون اما کلمه کرسی علم و قدرت همایو تمثیل کنم انا سورار تابی که ان آیت چند حب نومه است نزدیک چراس حب نومه جیر امو باتش نزدیک ما بزن اترابات مثلا خزینه اسرار يعني همایو بیا آیت يعني دفع بلا بیا آیت صفات همای يعني نزدیه چراس پنج هب نومه ان آیت نومه باتش سوره بقرار بون يعني زربه قرآن ان آیت زربه ان سوره و ترا مو باتش تاج القرآن ويا زربة القرآن وان سوره يعني حديث پیامبر ضعف است یو حدیث دن قدر یون باتش هر چی یو زیروه است یعنی عن نقطه یو سرین است عن نقطه سرین قرآن کریم تاج قرآن کریم است آیت الکرسیو آیت الکرسیو یعنی آیت همای را بحث کن الله را بحث کن صفاتون را بحث کن چهار حب نومه الله ان آیت ذکر بی یعنی پنجره ان نمون صفاتون همای را ما بون نومه الله يعني الصفات الله مار izah kin Allah huma şu güçlüyüz şu kuvvetliyiz şu sıfatıyız ayrı bahs kun ayrı yani ma bun cuar hatta tuizun kursiyul ayat ayetel kursi kursiyul ayat yani an ayet serin kursi tudi jog lawer nonra an ayet serin ayetun ayetel kürsü ve huma en ayetet خدون ما شناسناش نزيك ما بزن قي أن مهمة عن معلومات عن زونايش هول ارجعية وقيمة وزونايش وما در حق همايت كسكن قدنشكن أو çünkü pure mevcudat pure biyayun pure kainat hayat xwe yera gün ve peyi ve hopay در حق ان قوتی در حق ان ذاتی در حق همایت یعنی معلوماتو ما گین زونایش ما قزنشکن عن زونایش معتبر قیمتن و ارجایا انو ان آیات در حق همایت خبردون او اماو اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت آیاته زادتهم ایمانا او هماو وقت نومه ذکر بن وقت انسان اون خویر çünkü zikir bide mane o وقت yani merdin yo rejef merdin gün yani merdin rejifyon çera rejifyon vera pileye vera azametiye vera haşmetiye vera kuvveto kudretiye ve iza tuliyet ayatuhu zadethum imana وقت ayet en humay en Rab en Allah yen vendiş ay ehli imuni daha ben ziyad ve yine ayetiz zıd iniyoruz. Sure-i Zümer. Şimdi olun Ucaz Musa. Ve iza zükirallah vahdehu şmeazzet kulubul-lezine la yu'minuna bil-ahire ve iza zükire min dunillah izahum yastabşirun. Ama aynı iman teçiniyor. İrtibat huwa humay berno. Humayra kot bir. Vakti nome humayin hat zikr ben. Onun yemrxu çıkarnen. Murziyen murxu çıkarnen ayet. Tena işmeazzet. İşmeazaz yani terkibin tiksinmek. Yani insan meçmun kuradi. Hal din ki ve kâle humay ki sanki göçin pence. O kadar nezik yani iman yani insan han derece hükümvin ve han yani insaniyete kura kundiri ki nume humay ve veraş vakti zikir be yani خود جلزنا خود مرزنا خود çıkarna işme izaz in hirme manis ete ama vakti bir humay başka merdim zikir be başka insan zikir be başka kuvvet tonen avak keyfin umaciye bir keyf weş izahum
yestebşirun. Yani riyin uyun ve ben keyfweş. İtiam tabii ki mahe Allah'a ra bahs kin o Allahu numeyi vakti o zikir biya işbe او اهل ایمانو یعنی یون خو رجفیون اما ان رجف نیش ان رجف ورا پیله ورا گرده ورا عظمتی. بله سیدا. چی ما پیلو خورشنا و ما کتابو دوندو ان ayet vendiş fazileti zafiye zaf fayde esti der hak mesela piloma mazlunen ayetel kürsi hatta nüvenden kiyera nüvecen so kiyera vecen ayetel kürsi venden hama veceni vakti gumen kiye ayetel kürsi vendiyene vakt rakotiş vendiyene ina der hak en ayet fazileti vendişiye fazilet vendişiye de hadisura teşkil mayr bahsbik. Tabii. طبعا ان ايات ما بقى ايات الكرسي سي ان النزل سحب ايات است يعني بالنمينس يعني ما شش هنزارو دسو شش ايات اس ان را نزل نواي سحب ايات يعني نمينس مثلا سي ايات دين سي ايات ملك سي ايات مثلا تطهير تبليغ ولايات نور قصاص ايات سيف يعني كالمي ان ايات الكرسي يعني ان ايات الرايات نميه tabii ki در حق این آیت حدیث ذاتی از چهار پنج حدیثون از ون من وقتی شما کیا را بجی وقتی شما کیا را بجی این آیت بونن الله تعالی یعنی دفع بلا ذات یون من آیت دافع البلاء آیت دافع البلاء یعنی دفع بلا کن این آیت وقتی شما کیا سم بونن برخو آکرن بونن وقتی جنبن سبب صفا و کیف و شیر و صمیمیت ذره کی yok. Ayet deyiniz tabii ki Peygamber aleyhissalatu vesselam ra perse ançu ba fazilet veya ançu fazilet yani tür nazil biyo kum ayet an zaf yani fazileti ziyade dergi humayt ve an ayet pil an ayet gır Peygamber aleyhissalatu vesselam ayetel kursi ma afdalu ma unzile aleyk hala ayetel kursi yani en çok faziletini kür nazil düşünürse ayetel kursi ve yuna hadisi Peygamber aleyhissalatu vesselam bun likulli şeyin zirve ve zirvetul Kur'ani ayetel kursi yani her şey zirve yüz nokta yuva peyin hasta nokta peyin Kur'an ve an cuarine Kur'aniz ayetel kursi ifade binedun tajul Kur'an ayetel kursi ان تفسير يعني تفسير عياشي سمرخندي دومو من حديث احمد والطبراني ايزك ذكركين بينا حديث من زربة القرآن بقرة وزربة البقرة آية الكرسي سورة بقرة يعني زربة القرآن دي جزء نما يعني زاف تعليم قرآن حلال حرام دراشتش انسان يعني سوره بقره ذکر بی و انا سوره دست قلبیه آیت الکرسی و زیروه انا سوره ذکر آیت الکرسی و پیامبر علیه السلام بات یونه حدیثت یعنی کم بعد هر نماجه بزبونایش به تفکر به ایمان به احتساب یعنی ان آیت بون بیناته یو جنت بیا مرکن چونه پرده و مانع نمونن یعنی وقتی مرد direkt خو cennet en ayet yani ama tabii de amel bekir ve o namazı yani Peygamber maravazın o namazı huma maravazın ve takibat en namazı tesbihat en namazı vakti merdim ayetel kursi bun Peygamber aleyhissalatu vesselam binatı yu cenneti demer çona mane çiniyor ve en rivayetra İmam Ali Nahçul Belagat en zikir kön ve yuna rivayet öz İmam Ali enevon çom mümin akıl balığı o fehmiye derkiye Kur'an Rabbi haberiye Kur'an Rabbiya ve derhak ayetel kursi malumatı biyo min nidu ve biya ayetel kursi sarıfı balışına sarın yani eğer sarıfı no'ar semeşrakotişa illa en ayet wen hama kotra ayetel kursi tabi derhakın ayet nezdiye navay hab hadis ve rivayet
zikir biyo ama en ra çar pon şab hadis yani mişmar vijne ve takdim şima kird. Beresede. Ma gör en ayet hafıza mad esma ezber kerdu ma oneni ma mayna her cad ma onen ma win Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khudhuhu sinetun ve la nevm lehu ma lez onen için ma win ve huvel aliyyul azim. O maddesken huru en ayet sörü ma yani en mahe oneni ma'neyi sör ezbine persi. Misal ma win Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hay çino, kayyum çino, mesela yeşfa'u indehu şefaat ra bahsken binated vesi'a kursiyyu semavati vel ard kursi ra bahskenu penid bun binated zaf çiz eni kot mi biraz bun penid bun ve huvel aliyyul azim sadakallahu azim yani en kelime sermayına tek tek bildirse de verinir ama bir yer hatta emiş ana derse malma çendik kişi herhalde ma hay kayyum edma tena vindir mal besu eriri Kerem Bekir Seyda istif kardeş yani en istif kelimun Kur'an diz yani yoz mana pil asta ki beni cevap vertaba penid enkada ama penid vonsa penidin ve huvel aliyyul azim ama o honcizlik yani Cuaro, Gerdo, o Pilo se enek mahebun yani ama o cuar enin. Seni mesela ma azun veren mavun Allahu Ekber yani Allahu Ekber mavun min kulli şeyin min filan ama Allahu Ekber. Ama yani an pil. En ayetet yani hem tevhid-i zat öst, hem tevhid-i sıfat öst, hem tevhid-i af'al öst, hem tevhid-i ibadet öst. Yani çağır çeşit tevhid, çağır hamilik zerre en ayeti. Yo, mesela ma kelime Allah sır ma haber de. Av macir ibadetkin veraye bençot veya vera kuvvet kudreti yani ma hayretet ma merdim şaş bin ama şaş veyak daha zaf merdim cezbi kena. Kaş kena het yuva. Ava yani kelime ilah ava. Ama en ilah yani ite tevhid zat. Allah nume zat umay Allah. Yani tarihte çoğu nume Kur'an'da var Allah ama Rahman var, Rahim var, nume az Xuda var ama Allah çoğu nume Xuan'ın ay diniz Allah yani ziyadune yeniben Allahlar veya Allah'un neben Allah yok. Ne diksaf mühim var ay dini vakit mavun el hay el kayyum ita sıfat yok. Yani o mutlak var hayat wo. او حياة باي عدلنون اي گونون پای عدلنون و حياتين دون دوام کردش اوزك و قيوم اتادي بو صفاتيه باجيون افعال يعني وقت وكن گوني وقت ومرينون وقت ورزقتون اتا افعاليه يعني هم توحيد ذات هم عبادات مع عباداتكم لكن ما انهما ير عبادتكن لا اله الا هو بأني مردم خو یونا حتا ندون veya vera çöyne ma'bud ibadet nikun la ma'buda illa hu la muessire illa hu la meşhude illa hu yani avga muessir hakiki kainatı tesir yo ve her şey yere tesir gön wo av berazdan wo av şekildon wo av payra adalnan wo elase vera ye ma bençot verayı ma ibadet ken el hay goniyo ama el hay vakti ma va hay yani goni el hay ama goniyo mutlak çino mutlak ma'neyi ana vazazaki ma vakti bine akır yani peniyeye verniyeye kemune te çine mesela misal aşmar yuna talvaş belki o mar yani mesela benimle bir faham kardeş. Vakti yo merdim mesela yo vatavun uzunacı ama miskal zerre yo zürte çinya uzunacı yani ina sarı derzin yo zürte çinya
ما إنرفون ما بون قال راشتا مطلق يعني مطلق راشتا الله يو أن قالت أنا مطلق راشتا أن الشك شبهة شنو وقت أن وقت ما بون الحي جونيو يعني جونيو جيريو كمونه چينيا يو تنگونه چينيا يو حد چينيو يو حدود چينيو يو سينر چينيو ورني چينيا پيني چينيا يعني her çizik hayat yeragün الحي الحي sade ama Samet Humaya işkin baş الحي ay diniz hayat çino mahiyet hayat hakikaten mahiyet hayat çok fahmlikün çino yani ma ben guni mren en guni ma seni verazana senin yana piyara en ruh seni ho xefkün en bacade yo çu manvinin ama piyore en hayat ma ruh o beste veya gradeye ruh ma dik o gradeye umayma çünkü ruh ma direkt yerayun el hayyu lezi yu'ti hayata kulli hayy yani o hayat o hayy o gönül piyore gönül o hayat jir ihsan kün veya hayat jir bahş kün bu inke yuna misaldun ve umbaz hol gösteri bikir en zaf muhim ma bun hayat nisbi hayat mutlak hayat nisbizik en dahab faktör jest F hov beste veya gradeye eddi faktörünü ayet çini yo zonayış yo zi kuvvet pure mahlukat hande zonaye xwe ve hande kuvvet xwe hayat ra bare xwe gen tekrar ken pure mahlukat en ser bifikir yani pure mahlukat hande zonaye xwe ve hande kuvvet xwe hayat ra bare xwe gen bare ma insanın hayat ra an bara mükemmela ana dünya که زونای ما زیاده سه حیوانو بینو و به اندازه و به حد زونای ما زیاده حیات را ما بار خو گین و ای ان زونای خو او قدو همای واش نشغلنن الحي واش نشغلنن ایزک یعنی حیوانو را ین عمر گیه اوقدنو کل انعامی بل هم عدل yani ne fikirin, hak ne binin, hak ne fikirin ve hak ne vun, zulümken hayatız sadece verdiş ve şimitiş razun, en hayatız hayat hayvanunu ve Kur'an-ı Kerim bun ya'lamuna zahiren minel hayat. Yani hayat ra en yo esaya sadece tenazun, o hareket gün. Ayra alim bun, alim Avrupa zikvun, Kant, Descartes, bun ma hayat كنهية ماهيتية ما فهمكن إلى ما سكر ما صفات حياة سيرفندر ما أثر حياة سيرفندر يعني أو شو مردم سني يو حي يو جوني مردم سني فهم كن كي يو موجودات يو مخلوق جونيو veya مردو veya جونية چه درجة وا أي ما أثر يرا و حركت يرا ve sıfatıyla ma fahmkin. Ma o program telkid, barname telkid mi var? Yo bahs mi var? Felsefi yo bahs ama ma anike. Au enno mesela innel vücud indana asil. Yani filozof İslam'ın biayiş ma est. Az asta enno hun yo. Çünkü dünya ve veriz bir eriz. Mesela nihilist est dünya ve insan vakti din ra iman ra ve humayra kopirse ben nihilist mesela ma pür puç tavay çino ma fikrin ma es aslında yani pür yo verse pür yo hayala Yunan veri nedir? Yani en nirveten sofistai yani ehli safsata yani yine zaten ole maçini az gayaleken avonde az asta o vate yo alim ma vate çini ne maçini ma fikrin ma est yo geçin kwaje o qeri gene pri vate çini sataqe qerin o zaman ha vücut asıl yani vücut es ma est ama mefhum mahiyetiye
mahiyeti mar mexfiyo. Yani mahiyeti ma nizam. Kum baş vücut şinyo yani vate batıl ve alim. Yani enezik vate. Çünkü eriz esmin ya pure boşu ma puçi ma bun ma esti ma çini ne ma est. Allah Teala ma bıraç ma est. Ana ma bizun ma yani netice hayat humay el hay بيعيش هماي نتيجة ما أمه وراشش بحث بنا فلسفي أما قصر ما جمعونن يونا مفهومهم من أبدأ الأشياء يعني مفهوم حياة عن شو آشكار عن شو إيسايو حياة أما كنه في غاية الخفاء ماهية حياة أن السنين ما هي حياة ما سنين هي جوين أن حياة سنين هو الشكل جن ماهية هي سنين ماهية روح ما نظن senin mahiyet zat humay mari yani aşikar niyo aynı o kadar mahiyet hayatız yani çoğun işkin var mesela tarif bikir hayat şunu yani tarifi nişkin bikir hareket eden çünkü av bu hareket gün avun av şumun şu hayat yani ama eser hayat sıfat hayat ma işkin sır vender ha huma kuvvet humay kudret humay kudreto peniye yiyor, verniye yiyor, kemune yiyor, tengune yiyor, çiniyor. Ayrı ve el-hay el-mutlak. Yani bir had, bir hudud, bir peni, bir verni. Huvel evvelu, vel ahiru, vel zahiru, vel batın. El-hay el-kayyum ده صفات إن الرضا متشبه صفة متشبه بالفعل إن صفات وقت صفات متشبه دائما أو güç أو قوة هو أي صفات مثلا وقت بن القيوم مثلا يونا مثال بد ما بن القدير وهو على كل شيء قدير يو قادر است يو قدير است قادر شنو قادر إير güçü است صبا güçü شنو إير قوتي است صبا قوتي شنو عالم عليم عالم بيني أنا آياتي ذات وهو العلي وهو العلي لازم وهو العليم بذات الصدر مثلا عليم daima elimiye peyni, verni, kemune, cirçina yani elimiye elim tam. Yani ben alim, kadir. El-hay, el-kayyum be'ena ma'nat. Hayatı yani verni, peyni, kemune, teçinya. Cevşenül kebirir mesela ma sinivunen ma bun ya hayyun kabla kulli hay. Ey o guniyog verni pure guniyun ve gunib ve biyo ve est. يا حي بعد كل حي وجونيو بعد بيور جونيونا وأس يا حي الذي لا يشبهه حي يعني او يا او جونيو اي حي يوناتشي سينيو وماننديه شينيو يا حي الذي لا يشاركه حي او حيا او هر او جونيو جونيه شونا ورتاغيه شنو يا حي الذي لا يحتاج إلى حي وجونيو حياة خود محتاج شنو نيو صمد يعني بر هر شيء هو يرى وإلى ربك المنتهى يعني هر كس خدون هتيوا يا حي الذي يميت كل حي وجونيو بيوري جونيون مرينون فيوجد من أي مرينون هنا كن جوني يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يا حي الذي يرزق كل حي او جونيو بيور جونيون والرزق دونجه يعني حياة الرزق وحياة خو إدامة كردش بالرزق يوا أجر والرزق نيوسا وحياة دوم نبن نسبن قيوميات يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وجونيوك بيور جونيون حياتين وكنترول كون وإدارة كون لا تأخذ سنة ولا نوم مهم إن هون لا تأخذ سنة ولا نوم مصدر بندر يعني نجير هون أس نجير ونك أصلا يقفلون çünkü قيوم أجر قفلة قيومية قديان قيومة إنسانون قيمة إنسانون محدود أما قيومة هماي مطلقة. Bene. Seda ez bine kota program ra ez kota inayo arıza brazya.
hay kayyum serma venerti ina Ama kayyum ama danikot. kayyum eka ezais serbum kayyum kaim kayyeme en kelimu serzma benevendir ekt çi huviramek inşallah kerem bükürseden. Tabii mava en hadis mawin ama qeyb mesela bad namaz ya ma en ayet bun ve tavsiye ediyor. Ene inşallah ders hafta koma ver ma izleye. O iki kayyum az yom misal bed yani kayyum çino eğer vakti ma misal dasa o vakti hol ana kayyume fahm bana ama وقت ما بون مثلا علي قائم علي هو بايرة علي قائم أما وقت ما بون علي قوام لي يوني بايرة عدلنا وهو باي ديس يوني جون يزيك بايرة عدلنا وقت ما با علي قيم علي هو بايرة و يونا عائلة veya yuna şirket veya yuna cemaat veya yuna yani guru aynı ve onun göreyin gen payra adalının. Mesela ne verdin aya şirket iflas bükür. Ne verdin o aile mesela vakti mabun kayyimiyor aile. Aile mesela cumhuriyetin merd akrabara yobun kayyim. Apu piriko au kayyim sakit ne verdin aya aile velab. Aya familya velab kayyim. Nun yendun, okey yendun, ihtiyacı yen binun, ben kayyim. Ama deser puncer ser. Haya ekkic mesela seben, akıllı balığı yani lengun kusar beş ba'dil kayyumeye haya avah davum kâlı. Ama vakti mava kayyum çi hoyun, veng hoyun, ucara hocam. Ya mal venkçinyo az aha venko bakar. İnki tamam bu hal. Ucara ben yani خشرتيهم. وقت ما يشارك تكنا. ama وقت ما بقى قيوم وقيم فرقين وقيم يوم مدت. eğer قيم sabah قيم نيو ve destegireyi, paşgereyi, diayeyi, groteyi mahdud. Ama vakti bak kayyum yani daima. Avuk daima. Temdun püre mahlukat ورزقندون پیور کائنات و پایرا عدنون دوام و بقای ان کائنات به güç ve kuvvet yuva yani meydun temin bana en ben kayyum vakti ve el umavernise el kayyum او humav tabii ki kayyumiz diye humay çona kayyum neben kayyum yani av tüm her şey her mahluk püre kainat ihtiyacı binun hayatın devam kün ve payra adalının. Ene ben el-kayyum. İte yuna nokta az bacın ki felsefe İslamiyet yani yok kaide öz bun el-kemal isnan. Okay? Kemal dehabi. Yani insan de merhale kemal jest. Yok kemal ihda'ul vücud yani humey biayiş doma ma est. Ene el-hay ma kun guni. Vakti ma hareket kin, vakti ma zun ma guni, ma est, ma bun ya hay. Ama vakti ma hareket ke, ma şi, ma ume, ma bun ya kayyum. O, ma fahm ke? Hay ye az vrashta, hayat ma yiragin, ve vakti ma bun ya hay, yani ey guni, ti, hayat hod bedestet, tuhyi ve tumit. Okay, yuhyi ve yumit. وهو على كل شيء قدير. أما وقت ما حركات كم ما وارد ما تسمعون يا قيوم يعني التنيبسة أنيش كان حركات بكر. إتى وهو دقت بكر بعض إهداء الوجود هداية الموجود. هداية الموجود يعني دست بیایره گن و به مقصد رسنون مقصد. چه مقصد اومو وراشتش؟ سمه چنه اومو وراشتش؟ چه احتیاجی است؟ و çine cir lazım. Dındun doğucu sen nuniz doğucu. Nun doğucu sen dınduniz doğucu.
تزوناجه و أنا بن قيوم مرحلة دين هداية الموجود يعني رار نشون دايش دست گروتش و پایر عدل نایش حياة مدة معينة الله تعالى تقدير كيون اتياز بنا قيوميات بن قيوم مثلا ما سورة أعلى دونن ما بنسى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إذا خلق فسوى يعني فراشت و عیبی کمونه کدبز یعنی تصویه etti فراشت اما القيوم قدر فهدى مقدارية عمرية رزقية إمكانية احتياجية چه بناس آیا تقدیر که و رار موچه دست را گرود یعنی حیاتیه دوام کردش انزک بن القيوم الحي القيوم buyurun. Bəli. Bəli Seda. Hay kayyum hay zazaki kun kelime maaşken pe ifade bek hay guni maaşken vacı. Onun guni yani tabii ki tam manada guni mutlak yani el hay vakti mabun guni mutlak yani guni cil verini peyni için ya. Ma o kadar bunu el hay el mutlak. Guni guni kayyum samet kayyum zaten maaşken var yani avuk yani pay adalının okey don davam kardeş pay adalının desigin adalının don davam kardeş okey ne verdin yani argın yani püre kainatı da okudu sadece insanın tenen ya yani yo Allah-u Teala teveccühü kainat rabbiyorsa kainat pür yani bun füzyon yani pür günün piyaser yani çik pay nevendön her şey en dünya hareket kana aşk hareket kana be kayyumiyete humay kayyum yani o veraşte ye biaye ye yerav bia davam ve hayat davam hayat pür mahlukatiz gradaye ve beste hayat ve biaye yo ayrıca mesela Xuda mavun la Xuda Farisi ve Kırmızı Xudi Farisi bun خد أي يعني أو وخرا أمو معنية أنا يعني معنى وشا أنا خدا كلمة خدا يعني أو وخرا أمو بأيه يراو يعني القيام بنفسه ما بنها التفاتهم وقت صحبات كيبون إيش وجود وحدانيات قيام بنفسه مخالفة للحوادث قيام بنفسه يعني بالنفس هو وقائم قائم بأمره وخرا يعني her şeyi yer al. Yani ben kaim ama kayyum, yani kaima. Kayyum, püre mahlukatiz, biaye, devam ye, hareket ye, verdiş ye, şimitiş ye, sevko, idare ye, yer al. Nezik ben ita kayyum, el-hay, el-kayyum. Bəli. Seda yani ayet-el kürsüde ma o humagu ma cil imun kerdu Allah sıfatı pe sıfatı ma en ayet-el kürsü şınasnen pe sıfatı ma şınasnen en sıfatı rayo hayo yozi kayyum daha biz peyni diyen daha biz peyni diyen ama vernid en virdivati en virdin que vernid vat en virdin que en yo hikmeti estu hikmeti eno ki tabi yani hever haya insan yani biayiş fahm nekür çik fahm nekün ve Allah-u Teala iteşme eğer dikkat bikese Kur'an-ı Kerim'de nezdiye sahab ayeti yani belki sahab raziyada Allah-u Teala'nın yuhyi ve yumit ve huve ahracakum ve huve ahyakum muhyi ve mumit inanıyor çünkü hayat dikkat ma kaşkın hed hayat ya biayiş ya bu az asta en hayat ya az khurabya ya men hayat yunera girot hever yani vakti tu hayat khu fahm ke tbene mahiyet hayat khu yani köre tefahmi ke tbene yani خوشناس نه هندک تو اشکی خوب بشناس
و حیات خود بشناس حقیقت حیات خود بشناس هندک تشکن و هر حیات يعني حي مطلق مميز بشناس اي دينز الله تعالى اتيا بقيوميات اخوة يعني دوم ان حياة به احتياجات به سنها تامين بنا بقرآن الكريم الله تعالى مثلا كونجك حياة رب بحث كن اوجا بو فلينظر الانسان الى طعامه انسان وابون ان ورده خو انسان وابون ان اوكسين آسمين رهاينه انسان وابون مثلا ان كويسين نير انسان وابون انا داشت سني برازا او آيات ورني ان برنامه ما يعني ما گشتاری که الله تعالى ان نزدي سحب آيات هذر حياة دقات اونجون حياة يعني حياة شنو ما است ما كونجا راومه ان براشته ما Çünkü Almanki vatas Latinki dedin von nichts kommt nicht. Yani niyabeyara tavin neben. Niyabeyara tavin neben. Filozof dedi when as eslanyu Çinya daha tefekkürken von en Descartes dedi von as tefekkürken yuçi as fikriyene ez esta von. Yani Cenab-ı Hak en sıfat hay sıfatizi estiş o kadar fiilçi fakat yayiş estu goniu tim goniu o hayo kayyum yani en Biayişi peyyi kaim. Yani biayişi yero. Şöyle miras ne grot. Ela tıvacı wipe falonkes penit gereka honji yo evveliyati gereka yo en az zincir yo verniyi gereka o verniz o verinizi o iz Cenab-ı Hak mankada çikin. zaten felsefeden kıdabun ben ilalul ilal yani sebebun veya musebbibul asbab veya mesela muharrikul evvel bun yani muharrikul evvel yani o hever bütün kainat do hareket kardeş yani yu verin kavina şinu en mühim hakikaten yani insan kibin müşrik ben vaktimin kan Allah ve lem yekun ma'ahu şey'an yani huma daima biyo ama توی چینه اما وقتی قرآن کریم ندیدون یعنی زاخجا مشما وراشت از رزقتون شما می امکان دی شما حتی یو آیات سوره زمر دون و اذا مثل انسان ضر دعاه و اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك فإنك من أصحاب النار سورة زمر yani bunu Allah insan vakti yo musibet cir verazi yo bela cir verazi başta ki eron veron nali kono ya yani benden humaydo o rica o dakhalat o vakti yani bela trakot bir bun khu vira kon yani ayat dua çan ro cevaberi bela cirme kerdiyen ve desten ki humayr şerik verazon ve huma difun ya vinen çan işte ankada devam bekir o yani bazı cezaen kufr khu vinen çünkü tabi şar veya insan yani adır sebebi enno ke yani şirk hayal insan çinep şirk çinep ama insanın ve ome Allah'ın hayatı ve mahlukatı şerik veraşt. İn şerik çine Rabbun nev'un Rabbun nev yani türlerin tanrıları yani ilahi no mesela vaçını ve ana huma en ilahi varunuyor ene usarıyor ene dengizuno ene rendeyo ene kahramanunu ene Rabbun nev ve en el hay el kayyum en Rabbun nev o nezun ki en ilah ene o ene yardım konu ene şerik humayo Arap'ın vatansa لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك لك وأنت تملكه yani tür şerik çünkü ama yok çan hep şerik değilsin mahiyette kheftin aya şefaat kelime şefaat ayet-el kursi hasta irtibatiye ve en şerikun ne o şefaat mafhum kin aya mana niye aya vakti marrası hoca
ما خبر دون وقتی انسان همای حال شناسنا الله حال شناسنا به واسطه مثلا اقبال لاهوری بونسر هر کی پیمان با هو الموجود بس گردنش از بند هر معبودی رست یعنی کمک یعنی یو عهد بناته خوب بناته او موجود مطلق یعنی همای یو عهد امضا کرده او انسان هن یعنی ملیه ورا چون معبود چوت نبن یعنی ما ورا چون معبود و اله مل خود چوت مکردیه الله تعالی و دون ما شناسنایش ازا لا اله الا الله لا اله الا هو الله اتا لا اله الا الله خبره الله یا ترجمه کنه الله و هو اون یعنی و بیا چون چنو و چنو و اون نفس تهیگن و حیات تهیگن گدت روح اتا ماشین روح از نوازن یعنی بحث روح داخل روح من امر الله يعني الروح امر همايو ونفخت فيه من الروحي يعني مو حياه خرا دم خرا نفس خرا مدو انسان يعني هو او دم او حياه قايناخ يو و يعني الحي حياه مطلق يوم معناه هو الحي يعني قدام ماجين او نفس ماجين قايناخ شندنون ايه الحي الحي القيوم اما sadece guni nikon kön guni o haya peynizik ena guni çin lazımsa ay görünü cir temin kön hayati gün garanti ay pure mahlukat ay hayvan rabiyer yo masi rabiyer yo gay rabiyer bezar rabiyer çine grashta kayyum pyorununo ma insonu tenanyo kayyum pyorununo kayyum ne kayyum pyorununo ayra yani hakikaten en ayetel kursi verniye yani şirko gün maonin mesela Almanın mesela yo benim musibet çiz verazem yerikfun o decide o zaman aynı mesela en şirk maonin Kur'an-ı Kerim diyor ve yakuluna ma yuhlikuna illa dahr ve bun bir zaman tavina ma halak nikun yani o müessir vakî bun zaman yani her şey zaman her şey pe zamana ben pe zamana şun Allah Teala ne diyun ratkun zaman iz mahluk zaman yani beveraşe humayo zaman yani Allah Teala vakti hareket do kainat kardeş zaman umum meydun vakti hareket vener dünya vener insanı verat sahunzar saro yo dakika beniyo zaman iz ma'neye nemonana ayra İmam Zeynel Abidin bun bike araftuk بت متشناسني وانت دللتني عليك ب يعني ت بوسيله ki يعني ازهدت وما دلالتي ما بتتي ودعوتني اليك فاز دعوت کرده هت خوا تم دلالتك يعني هت خوا ولو لا انت ما ادري ما انت اگر تنبين تخو بيان نکردن تخو ifade نکردن تخو ندن مشناسنایسا ما نشكن درك بكر فهم بكر الحي معناه دينز انوا sadece hayat maddi niyo hayat manawizik الحي ايرا وحيز نوميه حي وانزلنا اليك روحا من امرنا سني انسان ما يروح دوت پیامبر رضوان پنی سوره شعراء بن ما يعني حياه خرا يو نفخه ماداته يو نفس ماداته وحيز يعني نفس veya yine ayet olsa humavcuarin bun istajibu lillah ve li rasulihi iza da'akum lima yuhyikum yani o Allah ve peygamber vakti şuma davet ki biyoçuk şuma ihya kün şuma kün goni o daveti icabet bikiren pe o davet kabul bikiren pe davet şuma ben goni hayat manevi hayat maddi wordiz he humay dasted hatta humavcuarin وقت قرآن كريم وحي فرا بحث كن وحي إحياء كن وجا معونين هنا إشارات كن مثلا حياة مادي معنوي يو آيات الذكر كن كان هذا آيات يوم مثال عبد سورة حديد الله تعالى بن اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون يعني هما عارض بعد مرجوا كن جوني شمار آيات أرشاوت بلکه شما بیر خو و شما عقل خوب بشغل
yani خود یو درس تراویج yani شمالی که مرگ را yani مرگ معنوی را به این آیت و به این روح الهی شما گونیب نزدیک یونا معنی حیاته. Bele Seda ucad yani endiçi maçare sörnevendeni Kur'an merdim en Kur'an ayeti kumsör tefekkür bük çi dünya tefekkürü bana hira yani cir yo sınır yo hat ne var zincir hatta beni tefekkür şunu misal enketu bene verjuva zaman o hay hep ya beste hayat için yap zaman için yo mane zaman için yo biayiş yo çineyiş yok ene dini hocam ita yo nokta raca dedi rare to insan von ya bun tun hadise bun ahiret ben ama bun mesela Kur'an-ı Kerim'de yani zaman viyarta şuğulnu mesela iqtarabat saatu ve enşakkal kamer veya mesela iza caa sa'a yani bun laqi hama nediyor kek mino viyarta o umaya o ero sabah enne samed mino tuavest vakti mesela huma zamanız, mekanız verashte o humayr ero sabah çino hunzar sero yoz lahza yani yed hatid yo ayra Allah Teala mesela sebep ma fahm bekir ma bene fahm bekir inne yawman inda Allah ke 50,000 senetin mimma ta'uddun yani yoraj ver humayr awdik ma fahm bekir diye Allah Teala o nemar bunu enqedad yani fahm gel yoraj ma hande 50,000 serre yoraj humay hande 50,000 serre şmav yani zaman mekan eni Allah Teala vasi'a kursiyyuhu semavati vel ard yani ilmiye kudreti kuvvetihi zaman ser هم mekan ser marrase hoca ay sor mahaberden ama yuna bahs ma itabaz bine işaret bekir yuna mane qayyima çünkü maunen en hab çan hab ayetes peniyin en kadayana tefsirun maunen tara tercüme tem en mesela erciye ve mesela vahar kıymet dagir kıymetin tercüme ben ama aslamiken yuna mana belki ana mana an isabetli mana ve mesela Bismillahirrahmanirrahim ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lehu'd-din hunafa ve yuqimus salat ve yutuz zakat ve zalika dinul qayyim. İnce en dini qayyim yani ite din erciye yo mana var ama mana bin yani bun şuma nume emir kardeş illa şuma en şuna ume emir kardeş او şunu sade ve sade yani خب het humaya خالصا مخلصا yer kulti bikir ibadet bikir namaz bikir o zekat bir dini şuma payra adalının eno zalike dinul qayyim yani o dini şuma payra adalının itadik eğer dikkat bikin qayyum ne numo qayyim umu çünkü pay adal neiş diniz samet ana dünya var ana dünya ma payra adalının ahiretidir saadetmen ma ben yani qayyum hatta din humayız qayyum nu din humayız qayyim ma payra adalının veya ennesör mesela Resulun min Allah yetlu suhufen mutahharatan fiha kutubun qayyime yani Peygamber Humay Resulun min Allah az Humay ramu yetlu suhufen mutahhara yani sayfun pakun vunan sayfa tabi ta kitap yani sayfa Kur'an ama fiha kutubun qayyime aynı kitap değerli esmaune tekiniş kitap değerli kitap zara sayfa canıgın sayfa ama parça kitap ya ita kitap bimana hukm ahkam umun nişte ayrı von kitap uzunca ahkam umun nişte hukm umun nişte yani en sayfanın hükmü es en hüküm vakti şuma en riayet bikir şuma pe amel bikir en hüküm şuma payra adalnin qayyime şuma payra adalnin yani şuma ken serfiraz ve sarı şuma ken berd o zillet o perişone o meskinera şuma xalasnin şuma ken ağa yani ken paşa
بله سلام ay dina nokta bir ayınız hina tekrar bik inatı lez bir yertira hay tena maddiniyo manevi hayatiz maneviyatiz hayat maneviyatiz hayatu ayırız keşken var hay o yozi binate irtibat hayo vahiy diz yo irtibat est mana nizdi esta enniz mühim nokta mühimiye enin gerek ama huviranyek حي ووحي ذات اشتقاق أكبر من إنت اشتقاق أكبر يعني مثلا هي رحب حرفون ردها بحرف يوسم معناه ذلك يعني سر النوى يوا بله سدا وقت ما به ده 5 دقیقه ما کردم چوروس 5 دقیقه درسه ما اساس اصول ما چوروس 5 دقیقه ما اینا بیاریم که 6 دقیقه o emişiz mankada yo dersek bıraştı inşallah Cenab-ı Hak yardım keno insuntra istifade bikiri ma nubhutra istifade ke o matura razib seda tu zahmet dit o me bername ma tumar tefsir ayetu de Cenab-ı Hak ecri kat bütüşmez. Gele temaşakar aziz kadirgirun erciyeyi emiş en bername ma en derse ma itiat kediye bumoniyen khair. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.